أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In katan sanglit iwan puji tuput pamaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in Tuhan tag amulahi tag papanjarihi sin katan halaum sin liku pansin gumi ini. Sibuda inki kita sin kita nyu iban sin wala. Tuhan amu in masih naman. Nag-aasag kato tanyo sin amuin lidjiki amuin piagi inum makan sin kita nyo den di hababaw sin guminya den hasabab yatto mga palanggungan na muhagama sin Allahu Ta'ala darundaran suway tanyo hiusok ataw akan hiisok halom simbigi jantung tanyo in pagsarang sukul pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala ha mga ni'mat amuin hiyanog haratnya kato tanyo awla na in ni'mat amuin piyaksa kay musin Allah subhanahu wa ta'ala tumainhu ding naman ha mga kalabihan atawakan ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palanggungan na mga kamasin Allah subhanahu wa ta'ala salawat iban salam pajungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dana ingkataan ahli kalwalga niya iban sin mga sila amuin miyagad nagwaslungsad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mabot paamu inlong ta murul timundan ha papanawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sim mga kakasinya. Deng hasawab yato mga palanggungan na mga kamasin Allah Ta'ala sa salaman. Matun kanyo katantan sa suku sin iabutan sin suara namu. Deng hasawab yato mga palanggungan namu ha kamasin Allah inla sa manyu tiyo pagmiting-mitingan tanyo harum ini. Ha? Inla sa manyu tiyo pagmiting-mitingan tanyo harum ini amuin parakala sa lagu-lagu parakala dihilan ini dihilan amuin kalagbuan kalabihan sin agamatan yo dihilan amuin makana dihilan amuin long tamartabbat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin long tabihan in parakala ini amuna in pagmarayaw kalabihan sin pagmarayaw hapang daigbay. Daing ha mga parakala, amuin kamaumuhan kelupahan na sin daing katu tanyo bihaon bang bihadiin ataw kan bang bihadiin in hantang sin pagmarayaw hapang daigbay. Daing sabi ito mga palanggungan na mga kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in agama tanyo agama jukup. Jukup siyusud sin agama tanyo in amuin long ta katibusan kawhi sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya roman dumayaw impamanaw-panaw niya rin di hababaw sin gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agamatan yu nagdarasin sa lingkat-lingkat pangaddatan nagdarasin sa wasa sa nitya pangaddatan amuin makajaritan yu hipagbantog paru kaing agama amuin makajaritan yu hinangon panamong pamakay amuin bangkaw kakitaan sindukaing mahailan sila sin pamakay mo amuna in agamatan yung agama Islam nagdarasin pangaddatan marayaw. Dahil sababian in Allah subhanahu wa ta'ala asal kita ni baitaan ha lawsin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. In agamatan yung bibi at kita niyo marawsin agamatan niyo. Asal kita niyo biyabandaan, tiya tarbiya marawsin agamatan niyo agama Islam. Intanda niya lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga
bautan suwaitan yung ingatun, hatihun marayaw, ingatun marayaw, in agamatan yung diakitan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala, pagtulong tabang kamu. Pagtulong tabang. Ay may makna, suway kita niyo magsama-sama magtulong tabang. 'Alal birri wat taqwa, hahinang marayaw. Iwan pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sarta lang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban, ayaw kamu magtulong tawang haparakala ikawak niyo pardusahan, haparakala pangkal hapamandang sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna yung parakala dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag-ambulda, pagpuntara, pagbanta. Ayaw kamu magtulong tawang haparakala mahinang tigunda ni kapagbanta antara niyo. Namin yung mga palanggungan na mga kamasin Allah subhanahu wa ta'ala, ding ha mga kalabihan, sin pagmarayaw tanyo, hapang daigbay tanyo amuin, hukasun tanyo ding hagin hawawaran halom, simbigi jantong tanyo, indumaki tanyo magbanta, hapang daigbay tanyo. Sabab mita, in pagmarayaw hapang daigbay, in ini, syara sin agamat tanyo. Undang-undang biutang kato tenyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laway ding hataak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya sumud siya paparakala amo inlong ta pag-iman sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagmarayaw hapang daigbay. In pagmarayaw hapang daigbay bukun inilong ta parakala ula-ula sadya amo inlong ta parakala kalalawan sadya atawakan parakala manjari mo kattu-kattuun na sadya hawairuun long ta pangaring-aring ni matubihan. Arapon in pagmarayaw hapang daigbay din ang mga parakala dia aktiutat kato tanyo sin agamatan yung agama Islam. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam magpulang maglabi, amaanan niya, isiyu-siyu yung kiaunan niya, namamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin adlaw akhirah, adlaw mahuli, isiyu-siyu yung kiaunan niya yaon in pag-iman niya pa Allah, amun pag-iman sa bunal, pag-iman sa wasa, amun pag-iman long talyap tiksin dila niya, tesdik sin bigi jantong niya, sarta yang gautaan sin ginhawabaran niya, mga mano siya bihatu in pahantang sin pag-iman nila, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sarta namarat siya, hapuas sin pamarat niya pa Allah Ta'ala, namarat siya paadlaw mahuli. Amunin adlaw akhirah, adlaw amun paghukom, adlaw pagbista, adlaw pag-alop iwan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Uno inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapuasin dua sifat, amun syabut niya, man kana yu'minu billahi, amun nag-iman siya pa Allah, iman sin nangahagat siya, namarat siya sin adlaw akhirah, falyukrim jarahum. Na subay niya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mulyahun. Subay niya mulyahun impang daigbay niya. Subay niya mulyahun impang daigbay niya. Ay bimaana subay mo lagbuon, subay mo pag-addatan, subay mo pagmartabatan impang daigbay mo. Amo yan mga kakasinamuha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala impyag amay-amayan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baging kiaunan mo bariman na mamarat siya pa Allah dahil naman halapal mo, dahil naman hapangatayan mo, dahil naman haanggaw takbaran mo parat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nangahagat ko parat siya ko sin adlaw mahuli, na mamarat siya ko sin adlaw paghukom, pagbalharap adlaw pagtungbas sa kakahinang mo, hauno no nakakahinang mo siwo da manahut maaslag, yung kakahinang mo tungbasan kay mo sin Allah Ta'ala, bang bihadi pamarat siya mo, ang pagkaulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyulya mo impang daigbay mo, piyag martabatan mo, piyag adyatan mo impang daigbay mo, na, suway mo pag-adyatan, suway mo mulyahon, pag-adyatan impang daigbay mo. Sabmita, insa ka ula-ula, di majuko, impamarat siya mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, kulang inlanap sin pamarat siya mo pa Allah ta'ala, iban, bang inkiaunan mo, amo ilong tabihan, di mo halgaan, pagmartabatan impang daigbay mo. Amo ini inday nga mga
amo inlong ta para kala kamaumuhan kimukugdan kato tanyo. Aula na bang kita long tahawla amo in saukat na impang daig ta bukon Muslim atawakan inilong tabihan kulang in pag-iman pa Allah Ta'ala atawakan manginaddat upihan ta isab singuran ta isab di ta pag-addatan. Aun waktu daing kato tanyo aun daing kato tanyo kamaumuhan saukat na long tabihan inamo in pangdaig niya bukon Muslim nari siyang pag-addatan iwan pagyan patabi saya dawalong na ha kau ni kuno ang painagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam malano masawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu isiyu in kaunan niya na marat saya pa Allah Ta'ala iban sin adlaw mahuli na suway niya mulya huning pangdaigbay niya siwo da ka Muslim siwo da ka kafir siwo da ka amo ilong ta mangi in kaunan niya iban sin bukon ando tunayan kaniya in pagmartabat in pag-addat hapang daig mo hangan in siya pang daig mo. Sari na mangikaw na namangi ayaw. Sa hangan in siya pang daig mo. Salamat ta. Pagmartabat siya. Amo yan in amoy long ta. Dia akatu tanyo sin syara tanyo agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman jari hadu kay riwayat long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadu kay hadith long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Nakatubi alikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam siapahan niya. Nakatusi mapain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapahan kulong napatuhan. Di mahinang bariman. Ibimana, di masampu na yung pag-iman. Di masampu na yung pag-iman. Siapahan ko patuhan. Di masampu na yung pag-iman. Siapahan ko patuhan. Di masampu na yung pag-iman. Di masampu na yung pag-iman. Sinhang katao. Ha? Waqila man ya Rasulullah. Long sin mga sahaba, hisyo ya Rasulullah yung pagyanon mo. Amoy nakatubi alik, balikan mo yan, di masampur na yung pag-iman niya. Hisyo yan ya Rasulullah. Ha? Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man laya manjara. Amuin mano siya, di niya masalamat impang daigbay niya. Tao, amuin, nag-iiman siya pa Allah Ta'ala, siya di niya masalamat impang daigbay niya. Di nga sabit turi majukup impag iman niya. Lausin mga ulama, nafyul iman din di, amuin long ta, buko na amuin long ta, saukat na rin siya mag-addat, magmartabat pang daigbay niya, at makufur na siya. Siya sumagawa, in maksud din di, nafyul iman din di, amuin di majukup. Ay bima nakakulangan. Kahilangan in pag-iman, in pamarat siya niya, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang in kiaunan niya, di niya salamatun, in pang daigbay niya. Biya din kahantang sin pagsalamat, amo in long ta, salamatun ta in pang daigbay ta. Biya din kahantang. Ha? Law Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, in kahantang long na, sinamo in pag-ianon, pagsalamat, hapang daigbay, ha? Amo na law na, muna, imakawa tarin doon, insubay mo salamatun yung pangdaigbay mo, manunjuki, haram kay mo, hindi mo salamatun, pagmatabatan yung pangdaigbay mo. Iling ka sinaramatan yun. Hapang daigbay mo sadya, makalawag na kau karewan di maabat. Makalawag na kau karewan salak sa hapang daigbay mo sadya. Sa mita, bangkauri magmarayaw hapang daigbay mo, haram kay mo hindi ka magmarayaw, hindi mo salamatun yung pang daigbay mo, ay bimana wajib kay mo in magmarayaw ka hapang daigbay mo, siwo da ka Muslim bukod Muslim, usog na ka atawa babae, ha? Bulaog na katawa mo kun hanganin siya pang daigbay mo, dia aktay mo sinsara, sinagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in salamatun mo siya, in pagmartabatan mo siya, in pag-addatan mo siya, amo yan ilingkat sinagamatan nyo, mga palanggungan na mo, agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na. Lawan Sheikh Uthaymin rahimahullah, in kahantang sin pagsalamat ba hindi, hapang daigbay ta, ha? Biya ini kahantang niya, sawaun kana dhalika bil qawli aw bil fi'li. Lawa Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, in pagsalamat mo, hapang daigbay mo, ay siwo da ka sumasaan na karoon himumungan mo, halapal kaptangan mo, salamatun yung pagkahimo. Biya din kahantang. Yaon na hindi mo siya limuton, di mo siya pamungungan, di mo siya lang tabihan, tabiha yung paninggaran, bang sa upama ka mo magkalo, ha?
Bangaw dapat di na ka mabot matupa mo ilong tapagkalo. Na yaon na ka ilong tabihan, di mo siya amuin ipanuy-suy. Di mo siya limuton. Ha? So, kat na wayroon din doon, at tawakad bang awang kaingatan mo lang tabi kasaan na, ipanuy-suy mo papangdaig mo. Amuin tulo na yung pagyanon, amuin salamatun mo siya. Ha? Amuin salamatun mo siya, dahil ha, kangian. Amuin ito yung pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin lang na, di masampu na, in pag-iman sinhang katao, di masampu ng pag-iman sinhang katao, di masampu ng pag-iman sinhang katao, hinda silong si mga sahaba, amuin lang sin Rasul, man layak man jara. Amuin di niya salamatun, ha? Di na salamatun in pangdaigbay niya. Sawaun bil qawli lang ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah o bil fi'li. Sibu da kahalapal kaptangan himumungan atawakan ha ang gauta baran. Hakakahinang, ha? Na yung pagyanon din di, amoy lang na bil qawl, na lang yung Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ay doon na ka in amuin lang ta ano ba yun? Pamumungan mo siya at tawakan sa upama. Ininagbuhi kaw mga radyo, amo hindi rin mo pasiring langit. Atas di makatugin pang daigbay mo. Ha? At tawakan aon di mo nagbisara, at tawakan halong bay ka mo, ha? Di ro mo pagkain baha. Sinyaong kamo halong bay, man kamo kapag bisara, di na makatugin pang daibay, awla na bang nagsisibit-singan imbay. Aw na nagpipikit-pikit imbay, naman ka magbisara, baba yung tingog mo. Arakala nagahali-halin pang daig mo, arakala mga malamay pang daig mo yan, mawaya siya humalihali, laul-laulan din nga pag-usahan, laul-laulan din nga hinang, baba yung tingog mo kung magbisara loob simbay mo, asupaya masalamat. Ina mo yung tapang daig mo isab. Aw niyan din katutan yun, makabisara alam mo nagkakasod. Diurungog pagkain baha, diurungog pasiring langit. Amo yan mga palanggungan na mga akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga pagsalamat tanyo hapang daigbay tanyo. Pagsalamat tanyo hapang daigbay tanyo, pupuon na to, maghimumungan kita niyo makusog, maghimumungan kita niyo makasla, hapang daig tanyo, mamumung kita niyo pang daig tanyo, amoy lang tamang laki kita mang jurak kita hapang daig ta, misan pa inkiaw nan ta, amoy lang ta nakapag-ambol da, iban sila. Ayaw. Mga dapat ayaw ko dumamagambol da, hapang daig mo sa wabmita, liangan niyan sin syara, sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dabik yan mga palangungan na mga kamasin Allah ta'ala, biyasin mga lang ka magbuhi ko TV, mga makabuhi TV, labi ng kaimanan, yan wakto yung kaimanan, masaukat na bago yung TV niya, mga makabuhi, diurungog maturing ha, awayaw matupa mo yung tabo. Supaya main siya bago yung TV niya. Sabab, nabihat do, aon halawam siya na mo maksud, aon buli siya na mo yung takamaksuran niya. Wa niya kaingatan, nakadisturb na siya, nakasasaw na siya pang daigbay niya. Na inyad to, yaram kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaram kay mo sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga parakala siya ito sa wamita, asupaya ko rin makadisturb, makasasaw, hapang daigbay mo. Namin ito mga palanggungan na mga kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan bil fi'li. Amuin sa upama, hangkaran ka mo bihan. At tawakan nag-aalop in lawang nyo bihan. Pag-uwas bang ko maglano, kahigon mo madto. Pagkahig mo aun wakto, masihot makahig madto in biya, kaput mo pa unahan lalabayan niya. Tiranan di siya makalabay marayaw. Aun waktu tu pagturon bang aun yan waktu aun dengan mga mano siya de aun waktu kamomuhan ini long tawihan labi na bang aun igil niya pang daigbay niya bang siya maglano kason niya ban sampay miksik pag pakidbay payakadsingan sin pang daig niya hawirong pakialam niya long simbahasa turon niya gaman inya tu mga parakala liangan sin agamatan yo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na mga kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang kalaguan, hinilaw ta sin pagmarayaw, tanyo hapang daigbay tanyo, nga sabi ito mga palanggungan na mga kama sin Allah subhanahu wa ta'ala,
hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sing kalagbuan sin pangdaigbay. Kalagbuan sin pagmarayaw ha pangdaigbay. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam masi atau gandaran in Jibril alaihi salam kaya patumtuman niya kuwasihatan nako sin pagmarayaw ha pangdaigbay. Masi law na daran in Jibril alaihi salam kaya patumtuman yung wasiyatan niya ko sin pagmarayaw hapang daigbay. Sampay long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na imangkan ko natali ko. Arakala amuin long na numaog in maksud sinamulong ta sayuwarrithuhu amuin nakaangan na ko arakala long na aun dumatong wahi sin papapusakaan in amuin long ta pang daigbay. Imaksud sinamulong na hatta dhanantu sayuwarrithuhu. Nakahuna-una ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadaran sin pagwasiat sin Jibril alaihi salam sinamuin pagmarayo pang daigbay sampay ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakahuna-huna maray ibahalong na aun wahi numaog hatungod sin subay dihilan pusaka in pang daigbay. Bihaning kalagbuan mga pananggungan na muagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagmarayaw kapang daigbay tanyo Jibril alaihi salam daran niya wawasihatan pe patumtuman in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin suway magmarayaw kapang daigbay. Naman jari mga kakasinamumulya kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ding mga pagmarayaw kapang daigbay ding mga pagmarayaw kapang daigbay كي رواية ديسم دين كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كي رواية دين كان أبي ذر رضي الله عنه قال سمونا تقول له إن رسول صلى الله عليه وسلم نكسبد يا أبا ذر يا أبا ذر abila kaulo na magluto ay bimana abila kaulo na ida tabakta marakatan abila kaulo na magluto atau kang magtula ibutang ta magtula pataura insabaw ando pataura insabaw ampa mo lamiti mattu dihili tangari mattu impang daigbay mo ampa mo tangagi mattu impang daigbay mo bihini in wasiyat si Rasul sallallahu alaihi wasallam katumtuman ta imbi mga zaman si mga kamaasan pagkatumtuman na mo dahil dito lang ta halugos na inkiaunan nila bang sila magluto ando misanda kumanong tawiana mo yung hangka kuri ista patauron insawaw ang patangagan pang daigbay pangaddatan sin kamaasan nalukat nila ha pangaddatan amo indi aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dhar ya Aba Dhar idha tabakta maraqatan faakthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ya Abadar, bangko magtula, ando pataura pakailo, insabaw, ang pamutangagi, dihili impang daigbay mo. Dihini inlingkat, sinaga mata niyo. Misanda kuman inkiaunan, amunong ta, sabaw, patauron mo, mangko magluto, misanda yan hang kagut, ista, misanda kuman sabaw, dihili impang daigbay mo. Akana panukpati, kasila sa iban, amunong tapang daaki, kato tanyo sinaga mata niyo, pagmarayaw, hapang daigbay tanyo, mga palanggungan tanyo, mga palanggungan na muagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampayan, in problema, hazaman tabihaon, bang limuto, ando, magpaibog pa pang daigbay. Bang limuto yung pang daigbay isa masarap, oy na, kakitaan mo, sumungsong nyo, mamimina yung matubihan, dahon niya maglumba, yung pang daigbay niya. Hari na siya makarihil, dahon niya pa maglumba, magpaibog siwo pa kanya. Nakapakain impang hindo sin aga mata niyo amuin bang kita niyo magluto patauron tanyo insabaw hasupaya karihilan tanyo impang daigbay tanyo bihaning kalagguan sin pagmarayaw apang daigbay tanyo mga palanggungan namo mga kakasinamo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala misanda ko maning kiaunan ini sabaw dihili impang daigbay mo na damit yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan na muakama sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjukin hadith ini bangkaw mawaya kalasahan sin Allah ta'ala iban sin Rasul niya
Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasulahu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddathtum wa ahsinu jiwara baina jiwarikum. Ha? Fa ahsinu jiwara man jawarakum. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fa ahsinu jiwara man jawarakum. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangka mulong na mabaya. Bangka mulong na mabaya. Kalasahan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasulnya. Ay bimakna, in pagmarayaw kapang daigbay tiundan, ikadawhat mo sin lasa sin Allah ta'ala iban sin rasulnya. Iban sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iling ka sin agamatan niyo. Pagmarayaw mo, hapang daigbay mo, ikadawhat mo, sinla sa sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya. Rasul na to, jungjungan na to, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan. Ha? Na iri na kisin Allah Ta'ala, iri na kisin Rasul, in ahbabtum an yuhibbakumullah. Ha? Wa rasulah, fa'addu idza tumintum. Na bang kamu mabaya kalasahan kamu sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya, ano tunayan niyo bang kamu kipag-amanatan. Bang ko kipag-amanatan tunaya in amanat kayo bang kamu mabaya kalasahan sin Allah iban sin Rasul niya. Ha? Wasduqu idza haddathtum. Bang ko maghimumungan, ano ay ko magputing. Pagkaptangan ko sin kaptangan sa bunal, ayaw ko magputing. Ha? Ayaw ko magputing bang ko mabaya madawhat mo in lasa sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Wa ahsinu jiwara man jawarakum. Sa talong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parayawan niyo in pagdaigbay niyo, hay siyo na in dumamag daigbay kanyo. Ha? Parayawan niyo in pangdaig niyo, in long ta in pagdaigbay niyo, hay siyo na in naranyo nagdaigbay. Siyo na pangdaigbay mo, dahil nakahasingan mo, hauhan mo, ha? Daha ini pareho-rewa in pagdaig mo iban siya. Ayaw mo siya daha magamulda, ayaw mo siya daha magkalo, ayaw mo siya daha magigil, daha siya maglasalasa, hakarna sin Allah Ta'ala. So, amo yan, hindi nga mga tiundan, ikadawat mo sin lasa, sin Allah Ta'ala, kay mo, iban sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga palangungan na mga kama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kibaita din kan Abdullah bin Mas'ud, ini aun hambu kusog. Miadto kaniya, ha? Miadto kaniya, sarta law sinambu kusog yaon inna li jaran yu'dhini. Aun nakulong na pang daigbay, nangaro, mamakato, nangaro, inna ambu kusog ni kan Abdullah bin Mas'ud. Aun nakulong na pang daigbay. Siya inki aun na simpang daigbay ko yon na. Ini ba, miyumula ko. At ini buko na ko salamat kaniya. Mangiin kiaunan niya, mangiin lako tabiat niya, mangiin kaul piil palangay niya. Lilimot niya ko, bibisira niya ko mangi na bang makatuuno law nin hinangon ko. Na law sin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bang inkiaunan sin tao yambihan, ha? Na katukaw idhab fa in huwa asallah. Sabon nato din siya na nagmasyat siya pa Allah Ta'ala roon kayo mo. Ay bimana, asabab siyang pagdaigbay niyo, ngingian niya kaw, saukat nang kamo nagdaigbay, mangi siyang kaunan niya kayo mo, ini long tawihan, mangi pangadatan niya, mangi amun palangay niya, mangi simud niya, ha? Mangi long tawihan niya namun sudda niya, na ano, long sinabudar, mangi siya long na nagmasyat, kayo mo roon, nagmasyat siya pa Allah Ta'ala roon kayo mo, na una lang sinabudar, fa'ati'illah fihi. Pagtaat ko pa Allah Ta'ala, ay bimana pagsabar ka, pagtaat ko pa Allah Ta'ala, hatauyan, sabab sin pagsabar mo, mga kakahinang niya. Dahil sabi ito, makabat ka karayawan, pagsabar mo, kangian niya. Mahinang mo ito, pagtaat pa Allah Ta'ala, magsabar ka, kangian niya. Bang muri kakausan, bang muri nakasandalan, nakakausan mo maglayin, paglayin ko. Nah, amo yan yung kaptangan sin Abu Dhar radhiyallahu anhu, wasiyat niya, habu uklong ta usog nangarukan niya, hatungod simpang daigbay niya, mangiing kiaunan, mangiing sudda. Dahil sabi ito mga palanggungan na mga kama, sin Allahu subhanahu wa ta'ala, subay, bang saupama, makaraig kita ni tao, mangiing kiaunan niya, baka sin uyong katawa,
daha magsaumadya bangko namulong simba sa bangko tilo simba to tilo asin tinapay. Bangko tilo simba to tilo asin tinapay. Bangko pamumungan sabong isingkap tangan malambot nagdarasin amun lanab, nagdarasin limo, iwan sin uyum katawasawa ay mo ka amuin wayroon makawa niya kay mo, wayroon sawayun niya kay mo, buat malingkan karayawan sadya. Dahil sabi itong mga palanggungan na mga kama, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inpang daigbay mo, kita. Mangko nagmarayo, iwan nagmangi impang daigbay mo, mahinang yan sa saksi, sintaw marayo ko iwan bukon. Aw na mo kusog, niyan to siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangaro siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kaifa li a'lam? Kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asa'tu? Law sinabu ko sugyaw nangaro nangaso para Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ya kau daksin Tuhan, daksin Allah. Biadiin ko lang na kaingatan, sinna mangi ako, iwan si marayo ako. Biadiin ko lang na kaingatan, sin mangi ako at tawakan marayo ako. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'ta jiranak yaqulun an qad ahsant. Abila mo karuan inpang daigbay mo imian sila in ikaw marayaw ko ataw kan sa munato o nagmarayaw ko tao marayaw ko faqad ahsan talaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam na marayaw na ko tao marayaw ko abila mo kiarungan impang daigbay mo insasabutan nila kay mo tao marayaw ko na tanto sin tao marayaw ko sa alaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo kiarungan impang daigbay mo imian in ikaw tao mangi na tanto tao mangi ko na tao mangi ikaw. Amo yan mga palanggungan na mga kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga amoy lang ta daan mangko mabaya imingat sin tao yaw marayaw abila kay ingatan mo di mo mapang daigbay niya insya tao marayaw. Sabin tao marayaw ilon na niya imbungan niya magsya tao marayaw papang daig niya wayroon bibis sarahon ka niya sasabutan ka na simpang daig niya buat malingkan amuin pudjihon siya pakarayawan, way siya bulan na dumayo rin kan konet do. Sampay bang siya mulong tamanay, kud na rin hagumi, sinallahu ta'ala, way ro na mo siya sabutan ka niya, buat malayin ka na mo siya sabutan marayo. Sabang koto mangi, gaman suknaan ko, maraw pasat tulo na miyatay na, bat, way lang nang umi, sudalaw na hikuanet do. Way lang nang umi, kiaw na hikuanet do. Ang pabang koto marayawan, mga andu, isablaw na hikuanet do, way sa tulo na dumayo tao. Misan do kumilaw na sabaw-sabaw, di kamilaw na kalupahan. Misan na kumalaw na sabaw-sabaw, di kami lang nakalupahan. Na ang pabangkaw ta umangi, lang simpang daigbay mo, maraw pa ka miyatay na. Maraw na sa tulong na miyatay na siya, bat wayro lo na mahasil ka na, wat malingkan kagian. Wayro na makawa ka na, wat malingkan igil long. Amo yung mga palanggungan na mga kama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan suwayta, ini putusun ingin hawabaranta, sin pagdayaw hapang daigbay ta. Suway kita magmarayaw, sin amuin dayaw, amuin supaya kita amuin di ka panusyo taumangi kita pakaibanan. Amin itong mga palanggungan na mga kama sin Allah subhanahu wa ta'ala hinapusan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dua hadis sa butunta kaya riwayat ng Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sa munato rin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda launa ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kamu kawaihan muslim ya kamu bangsa Fatimah muslim ayaw mamaba mangjurak-jurak inhang katao dahil kaniyo hapang daigbay niya walau firsana syatin ayaw siya mamaba misaning kiaunan niya long na in pagyanong firsana syatin amuin long sin magbahasa Arab amuin ini azmun qalilul laham bukog natitis-tis inunod niya tiw-tiw inunod niya manipis inunod niya ay bimana ini long tabi kinaya in kaptang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw ko mamaba hapang daigbay mo ayaw mo baba impang daigbay mo at tawakan bang magdihil
ay ni ang katoring kanyo misan da kuman tiyo ayo mo baba ay diri hilan nito. Ayaw mo baba misan da kuman long tabi pais da kuman. Ha. Misan da kuman pais. Kinaya yusal si tamoy long ta. Kali in kwanda hindi ini pero sa nasyatin amuin bukog tiyo in unod niya manipis in unod niya. Ay may maana misan ning kiaunan niya para kala sibi ayaw mo udyo in para kala sibi irihin mo papang daigbay mo. Inuyom katawa hapag kahimos karayawan sarak ka biadiin na bang ko dimihil na imuyom sa ko pang daig mo hapag kahimo karayawan na biadiin na bang ko dimihil na amo yan mga palangkungan na mga kama si Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan inday nga mga lunna simpag marayaw tanyo hapang daigbay tanyo amo yan long tinday nga mga ini jatti sinamo yung long tabag mangko magmarayaw hapang daigbay mo na Nakaina po sa hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Di makasud surga lungshin Allah subhanahu wa ta'ala. In tao di niya salamatun, in pangdaigbay niya, deng hakaan niya, deng hakangian niya. Di siya makasud surga, in tao yaon, bang niya ri salamatun, in pangdaigbay niya, deng hakangian niya, ibang kaanyayahan niya. Sibu da kahimumungan, kaanyayahan na si himumungan atau wakan hakaulpiil. Di yan mahinang yan hikataga kapag sud mo sulka bangkaw di amuin di mo salamaton impang daigbay mo di hakangian sin simud mo di hakangian sin kakahinang mo di hakangian sin pangatod mo. Hakangian sin pangatod mo on wakto bangkaw makaatod papang daigbay mo makaatod ko sin pangatod maok-ok na ko man niyon. Maokok na kumanin pangatod, mahinang mo biya magbuni-uni pang daigbay mo. Uno siya biya mga lawan na biya nahinang ko, may tayo mga ipangatod ikuan niya on. Uno siya biya mga lawan na narusak ko, sampay magkapagbuni-uno niya siya kung marayaw. Sab sim pangatod mo, amay ito mga palanggungan na wakama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumuntan niyo, ding mga sabab, ikasud mo sulga, impagmarayaw mo, apang daigbay mo. Ding mga sabab, ikataga sin pagsud mo sulga, bang inkiaunan mo nagmangikaw hapang daigbay mo yan niya mo yung pang daigbay mo ding naman hapangatod mo himumungan mo kaulpiil mo di ato manjari liangan sin agama tanim mga palangungan na muagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ito inding mga lasaman yu ito kalabihan sin pagmarayaw hapang daigbay tanyo mga palangungan na muagama sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik kita niyo papamando sin agama tanyo pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagmarayaw hapang daigbay tanyo pagmarayaw hapang daigbay tanyo in kamaasan sampay magkasuy-suy nila amuin bang waktu magsikpit na paispurot maglaton-laton pagbusbusan simpang daigbay panayulan nila pagkaroon ta mga suy-suy si mga kamaasan intada sila mo paglasa nila pang daigbay nila paglasa nila bang mauus na long na sampay pagkasuy-suy nila mauus na long na in paispurot panayulan sayulan sinang ambukbay ikato na sa pabukbay yan sayulan na sa bihato yung kahantang atin bihato yung permisalan kahantang sin laggo sin paglasa nila hapang daigbay nila tangakan nila dihilan nila sawab amuya to inbautan panghindu kato tanyo sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan na muagama sin Allah subhanahu wa ta'ala inlun na sin pangadjian sin kita nyo input sin pangadjian sin kita nyo in pagmarayaw apang daigbay tanyo syara sin agama tanyo wajib kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmangi yaram kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmangi hapang daigbay tanyo ayroon na kadihilan mo sila kamumulahan halawayan nila halawang nila hauno-uno na kamumulahan biya na sinasabot ta kain na hahimumungan hapangatod atawakan hakaulpiil hakakahinang hindi na tudihilan amuing gaggat in pang daigbay tanyo bat malingkan inisuway kita nyo magmarayaw kanila sabab mo yan in palitaan dihil kato tenyo sin agama tenyo mahinang tanyo palitaan amuin hakalinduman sabang marawin sa sabutan kay mo sin pang daigbay mo on wakto bang maghajat nun kay mo tao mulahon ko tao mangi pangdaigbay mo in mag-defend kay mo pangdaigbay mo in mahina mo hantang abukaw amuin long tabihan magliwon sin amuin long tabang unsaw pa makangian mo sa hawak to ko nakahinang karayawan hapang daigbay mo siya in magliwon sin amuin long ta kangian mo yon sa buton niya ko ikuan yan to umarayaw saan ayaw ni mula ikuan yan behini sayan
kapangandulan, taumarayaw ang mag-ibadat, masawaay mo ka, mahinang yato aminong tataming mo, dengan mga taumangi, bang inkiaunan mo, nagmarayaw ka, hapang daigbay mo, amayat to mga palanggungan na mo, harama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, mura-murahan, mahinang yato matakaddam, inilong tap, impangadjian na to harumini, hakalabbihan, simpagmarayaw, hapang daigbay tanyo, tumtumun tanyo, di majukup, impag-iman sinhang kataureng kato tanyo, bang di siya nagambulda hapang daigbay niya, bang namungmung siya hapang daigbay niya, bang siya imatud bangi hapang daigbay na di majukup impag-iman mo, damikyan mahinang ito siya gaggati kasud mo sulka sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang kau nagmangi hapang daigbay mo, mura-murahan salamatun tanyo impang daigbay tanyo karna amo inin bautan sin syara sin agamatan yung agam Islam, mura-murahan mahinang kita nyo palitaan simpang daigbay tanyo amon makakita sila bang mabot ing katigid luman, mura-murahan mahinang kita niyo sumping hapang daigbay tanyo amuin marayaw hapangatud nila, mahamot hapangatud nila, malingkat hapangatud nila, masambo hapangatud nila, mura-murahan mga palanggungan na mga kama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, dijikian kita niyo, hanugaraan kita niyo sin Allahu ta'ala, pag marayaw hapang daigbay tanyo karna inyan bautan sin agamatan niyo agama Islam, kabayaan sin Allahu ta'ala, kalasahan sin Allahu ta'ala, in nagmarayaw hapang daigbay niya, kalasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga manusia nagmarayaw hapang daigbay niya, usog babae ayaw na to mulahon in pang daigbay tanyo, lasahon tanyo in pang daigbay tanyo, uno ang kato tanyo, ayaw kita nyo magmaikot misan da kuman hang tingi sabaw, misan da kuman hang kapudyot makaon ando usaw ha impang daigbay mo, sabab inyan hak niya kay mo, kapatut niya kay mo, di akan kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli bangon ding ha mga hilalaungan na mo, wayroon ima mo matatay nga singka mo, ando pangayon na mo kamaapan karna in kita ni manusia sadya magkalaw magkasa arapon bangon ding ha mga hilalaungan lapal kaptangan na mo timarrang simawa matatay nga singkamo inyadto nga tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ka sila sa matun kanyo katantan. Mahuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.